Ke School Saint Stephen School Umber Parish minta ke sengi ke arpa santrik ke lalengkot ke layok ban pelong ye ke fit ke baar sengi. Ke jing temu jong ni ke fit ke long ban penmi pisana ke benta ban penbahai ki kamera kelas bat kumjuk na ke benta ke jing don kam jong ni ke school. Kuman si pentip ye ke ni ke school la seng na ru snem khat kendai spa an rupu pra bat minta ke la kenjuk syau mau mer basan penyo snem bat haduk minta ki don kumba arspa sau pau tam ki kena school hagini ke shlem ajing start. Hakani ke sengi lawan ban pli pai bai kini ke fit do ba Rocky Marwen ubade ukertong uban ye kun ye kini ke election MDC arjar arpusan na po ko umsning constituency ha ka jingdon ringkat u parish priest jang ko umber parish upadar Kaldinus Majau ka kong Jenita Sun urang ba balang ba hebor khongwar ki kena school lembat ki pai ba. Hakani ke fit ka don ru ka lucky draw na ka bentaban penmi pisai ki jingdon kam jong ke te ke school. Minta aku menehi ini sedang no ya ka program sekejongi ka program sebangin pli kan ang da kajing duai na I babu katikis din kaning in sayo kajing kren balingkot na da kajing smoke Saint Stephen ba kan ai kajing sakri ke bacanai na kamanta kan ke parish bat kumjuru na kamanta kan ke dong ba thang kisnong ba marjan ingin sakap yu ribbon kum kadak ban penpau ba ngin pli kan ke fin ke arski na kamanta dan temifan na kamanta kan ke school. One sister, one sister. Ini apa lang dia yang berhak sedikit. Balang ada. Mana tiga tah. Ini balang. Balang bubuk. Kamu nak baca? Kamu jenis itu. Kami ni cup ini ribbon way Allah. Ka good education ka jingnang jing start ka babiang tam tila nangi pai sa ki school jong ki mission ka balang katolik ka jongi ka nani ki missionary ki jongi ki school ibadan hi hakani ka jela ka jongi ki long ki school ki ba la aisha ya kata ka jingnang jing start ka ba kerpang bat ka babiang na ka bentakan ni ka dong makatahan ka jongi tu nakali ang jonga nga namsim ya kapor nga ay ka jingkit bokit reng ya ka school managing committee ya ka parish hibor okoway ay ba kani ka school kanang la ban ay ka jing syakri ba janay bat kamtam kata ka education ka all round development jong ki khulung khana na ka banta ka jingdon jong kani ka school na kit bokit reng ba kani ka fit ka ba arski ban penmi fan na ka banta ka Saint Stephen School kanong ka ba job ti nganam sim ya kapor syabangan penkut ya kajingkran ka jonga ngalapit bahay donation box nga kendit mga poy hang ni namar ba ha kajing bunkam nga klempen kre ka donation mo ti ngalaong I parlok jonga nga kendit mas I gini donation box artli wan wud simpen tablem yo nga kumklet sibit ti ngan IT ndon ya kanika donation ga bakniat father nakaliang nga jonga mau ba roki tum deire babun pisa ani ba ruspa tenre kamensim ban syakri kadon te ngasik kran ma kani ka kentin ba haka kitin hindi ki ong kumni ba roki to paisa nei hei dil to barahe oh kamensim kadon pisa sibun dan te kadon father ban syakri mo tenga IT father sibun dan tang kumba 10,000 tengka ban suno ya kanika program kumjuro ban tenrong lem hai bori berit jonga na kabenta kanika school telara na jinga lenti ka jonga ublei ibet tingi saya thaulat fada mo ngadon hang ni rengkat bat phi rengkat bat ka parish ngin saya thaulat thaulenti kumno ban kentiu ya kanika school bat khamtam ya ka parish borok away dengan IT yang kani envelope ya fada kum kadak ban no senyang na kamenta kani ka program de kublei shiboni pi baro kublei shajarmu kublai shibun ba nakabenta kli nakabenta banwan nakabenta jong kani ka fit ngidap lagi sokmen ka bakar kraw chikadai ia ba Rocky Marwen ibadai I candidate MDC nakas Congress
nak benta ke Omsning constituency. Haka por ke balingkon ngasipun ya iba Rocky ban wan nak benta jong ke pit ban long kum I chief guest I kongsan ban pli ya ke pit menta ke sngi Arab Sauterik. Iba Rocky ong nak benta jong pi padar dan kinu program ngan wan bank ngan kok ngu ya pi. Keblai sibon ba Rocky kene ke jing ngawret ke jong pi ke jing kloy ke jong pi ban wan sya kene ka jaga ke jongi cepo St Stephen School ke bahapan po Ombir Parish ke jing wan ke jong pi ke Aiman Sim ke penslur jengi iwei piwei te kum ke jing pedang sopa nem tai ba Rocky dengan thap tilang baro tong ke than Ombir ya kene ke school lasang house nam sejar kendai spa ndrupra sejar kendai spa ndrupra tang katu kat ni ngut ki kena school hari nang ta tang iwei arngut kino hikai bat menta ila don ki kena school kumba aspa sau pau duna AA ngadu LKG hadu class 5 nang ta kino hikai kidang don mensua tang arngut menta kino hikai la don kumba sipau khat wingun tenaga por ngiyo I bagani ke school kalakio te kidang don sibun ki jon kam nak benta jong kene ke school te nak tak tahu ni penong ia kena ke feed to ai bagi trailang ke jong pi ke jing slok tilang ke jong pi ngila ban penulong ia ke jing temu jong ke school bat jong ke parisi baro ke wei ngimla ban klet ru naga Kongwer TVS Motors kibawan napo Shillong kibala yasno benta lembat ni ha kena ke feed kibala wanra ia ki skuti befer te kublai sibon ke jingwan ke jongpi ke jing snok ti jongpi nak benta jong ke nekafin te kublai sibon kublai syajarngu ngi pidang sobha ya pi baro Ya room sa cafe banyak Kami sa bagay na lang po. Makadi on the way sa man po siya lang po. Kaya iya. Play kong. Play on the ay. Lang. Play lang. Play mo na po. Berwan eh. Dengan kit iyo kan. Ban honi mo. Kun. Oh benta. Oh hapnya kan ni. Ento ngan ini kit number ai. Dua ni jet hi. na benta ke nekafin Jonga number 5. Sim David. Tai sao san rêu nhiều ra. Layo padang. Layo